Meaning Tabi Koipunapu image Tivina Taram, October Brajesh Kumarna, Kumjari Nasigi Maru Pauda Nasi, my teaching Yum Tonkayada, Jaira Wagitorum Pantona Cray, Jamanga Nipuma to Shuba, Jaita Wagitorum Su, Pantokri. Mikalga Marilena Task Gitang Tarapan, public holiday, Lautokri. Jairau Jingalaiba, a Tobsing Kubam, the Hikat like a Tamcre Loinana. Sydney the Tang the Tinbagi Todok, Mioitaruk, Siri Mapungo, Lovirsi Lamdam Sida Nasi, Tajibu, Jairau, Wagitorum, Pantona Cre, Yumtongi Oina, Manama Sing, Hairang Lerang, Maira, How Atum Kaya Imunda, Latliva, Lining to Sanamai Amadi Ima Lemeril Sidavida, Attend Port Karamatung, Matelukoi, Semduna, Imungi Lai Sing da, Katlava Matung, Tongalwang, Mada, Live Kraba, Ipai Pus Sing the Su, Kaki. Madudagi Thang Navasinga, Matel Lanaki, Chak Chava Lawyer Matung, Notilgi Matamda, Manak Nakpada Leba, Sing Sing da Kanaki. Manipurgi by Dingo Kyamba Nitogi Matamdagi, Jaitaba, Horakiba Adu, Manipurgi Pandit, Loishangi Pandit Singna, Jaitarol Kumbabagitorum, Nasi Pawa, La Chanduna Latli, Nasisu Pandit Singna Palace Compound Liba, Manipur Chairap Loishanga, Chamanga Nipuma Shuba, Jaitabagitorum, Pantokre. Chairap Loishangi, Pamnaiba Sing, Amaditoan Toan, but Loishang Singi, Makok Tongba, Pamnaiba Sing Yauna, Saruk Yaduna. Lebak Miamgi, Yaipanaba Chahi Asigi Soipadraba Thorum Ama Oina, Nacho Ong, Lekai the Leba, no item Deva Singna, Jamagan, Pumatu Shuba Oina, Jaitakri, Thorum Aduga Mai Linana Pandit, no item Deva Nahai, Nasi Pangtokli Chaitabagi Thorum Asi, Maru Oina Manipurgi, from Naibi Singda, Awa Ana Tadaba, make up miracle Tadanaba, Lai, Haktaki. Traklaba Thorum Amani. Haiba Thorum Asi Kanagma Mui Kranadi Lumna Loudana Lady Molapumatamda Kuti Mapoklon Eva Matamda Jaitaba Si Nasi Powda Sinaduna Lakli Maidingu Kiamba Nitogi Matamdagi Jaitarakpa Hiangai Kova Nupa Amal Asidagi Hauduna Mapoklon Evada Jaitabagi Ming Haplibani Hainasu Pondoki Nasi Bauda Kalatang isn't a Atopatagi Senati, Hariba, Chiangway Koba, Madino Kiamdan, Togi Matandagi, Saitarapa, Chiangway Koba, Upa Ase, Halase, Mashidagi Masibo Buddha, Ikogi Mapolon Iba, Adabi Ibada, Saitabagi, Happy Base, Nasiba Buddha Sankina, Satarabi. Thasigi Tara Panda Pantokado Inner Manipur Parliamentary Constituency, Ahan Batankaki, Mikal Namit Public Holiday Lautokre, Garang Lampel Riba Infal West Gate, DC Complex, the Pantokyo Pogi from Amada District Election Officer, TS Kiran Kumar High, Ahan Batankaki, Mikalgi, Bot Hadabagi Matam, Ayuki Pung Taretagi, Horga, Noctuli Pung Mari, Pau Oigani, Amadi Mikal Asi, Asoyangam, Yaudana Pantok Nanaba, Sam Saba, Amadi, Security Section Torang, Lokpa, Ayam So Loire Haki. Lok Sabha election Asida Inner Manipurgi Oina, Infal West District Assembly Constituency, Tara Humdoi, Infal East District, Tara, Bistupur District, Taruk, Amadi Tawal District, Ahum Yauna, Puna Constituency, Kuntrani Toy the Bot Hada Gani. Apunbagi Oina polling station listing mo chahum tarapan Legani Amadi IDPs Singi Oina Akanaba polling station Kumapan Legani Hari Mahakna Hai Hauja Kudong Tiba Nangbuyaba polling station Kar Lady Hyder polling station Sing Asida Lengakna Micro Observer Tamduna Yangshin Hangani Election Asi Niom Chumna Pangtok Nanaba Taurangi Manung Channa polling station Kuding Makta camera Loina Tetuna Kupna Yangshin Gani Mikala Sigi Mirab Sing Amadi political party Singna Sin Nabagi Chang Yangshin Nanaba inspection Ohumlak Pantokadaboni Amadi Nasif Hauda Anil Pantokre Hari Wadhoriba inspection Ama Aduna Lak Libatang Tratruk Pantokani Hari D.O. Kiran Kumarna Makata Aduna electoral roll the Yarba voter Masingna Lak Mapan Lising Maipudrama Toy Jama Hundamarini Amadi Service Lector Lising
मापन चामा निफुमाथोनी लोयना मिखल असिदा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसपी की माइकेदगी तंगाई फदना पाइखटकदबा थौदांग अमदी ईसीआई ना पीरिबा गाइडलाइंस सिंगी मटांगदा मियाम द कुपना पाउदमखी For media and model code of conduct, opinion poll, exit poll, under section 126 of RP Act, they are not allowed. Use of microphone, loudspeakers, not microphone, sorry, use of loudspeakers from 4 p.m. of 17 April 2024. With ending of the poll, we are going to issue order on this. Hokyo sahi lishim chapan marpurni throige April ki tang taram do the Imphal West ki kodom popid the Indian Army khut thokna bada laikhidraba RPF pele ki lanmi mapal gi mafam da ikai khumno utpagi thoram ngasi thamaiban gi chairau singda leiba athobusi khom da tongan furup ki miyamna haikal ikat tamduna pangthokre ayuk pung taruk tagi namidang waram pung mari fawwa chatakhiba haikat lekat tambagi thoram aduda pamdawa thodok sing thoktana nabagi damak Imphal West police personnel singna ngaksen khi loinana haikat lekat tamba lakiwa mioi khudingmak amam to oina verification tawki haikat lekat tambagi thoram asiga mari lenana chairau singi mathak amadi makada medical camp amasu pangthokhi maduda Jenims Ras Medicity Imphal West ki CMO amadi Indian Red Cross Society ki team singna saruk yakhi thoram asiga mari lenana lisio chapan mafuni thoige kodom pokpigi khutokna bada laikhidraba khundrakpam Rajendrogi machan nupi khundrakpam medhana pomi singda phongdoki bada Thawaina ponta pikraba athau busingi dabak haikat lekat tamba lakliwa miyambu hanya leitana thagatli loinana pamdawa thodok thoktana naba ngak senbiriwa police personnel medical gi team amade Red Cross Society busu ikai kumnaba utli phongdokhi irang marak sida mayam praja puna maglakpi duna athoba mayam gi khubamda akoi kattaba yade tawdaba yade na mayam lakpi bagi damakta akoi petitioner site gi ko onjari Red Cross na sesa la idami pung kuding ma pu ising yen bidana makhada medical team myam lai bidana club da mi na mangna ai tok da baya di ai kat da baya di athu basing gi khubam da koi lekat lekatam da baya di na yung busing gi zat bija khai da na isili ngau na mangna amata oina ngati pangthok ni na base akoi yamna petitioner thai gi yamna thagat ba phongdok sari adi Hairba mafam asida haikat lekat tamba asi lengakna athingba thamthapsu chahi khudingi laikhidraba PLG lanmi mapalgi imung manungna petitioner oiduna Manipur High Court ta tharakhiwa application aduda Manipur High Court na lengaki athingba adubu set aside tawduna chahi khudingi imung manung amasung miyamna haikat lekat tambagi ayaba piduna lakpum handak chahi gi oinasu laikhidraba imung manunggi Nepalna Manipur ki High Court ta tharakhiwa application adu High Court ki Justice Ahantem Bimol ki bench na hokiwa April 12 da pangthokadoriba chairau chingda athoba singi nising numit asi imung manung amade miyamna haikat lekat tambagi ayaba pibaga loinana state government da miyam amadi imung manung singna mafum asida ayuk pung taruk tagi nungthul pung mari fawbada haikat lekat tawba yahanap gadabani haina order takhiwani Panbayai Hariban Sing Numit Asigi, Wahudo, Oiba, Sim Chapan, Marpuni Togi April Tarahum Doida, Kodom Popida, Security Force Singa, Kotok Navada, Laikhidraba, Pelegi Lan Missing Adudi, Terra Sapam, Directagi, Moyang Them, Prem Kumar, Kwakaitel Moyang Purildagi, Kundrakpam Chauba, Elias Rajendra, Namairakpam Lekaidagi, Thaudam Kunjabihari, Namairakpam Lekaidagi, Thaudam Loken, Norem Lekaidagi, Norem Rajen, Hairok Part 2 Litan Makongdagi Maibam Paka Elias Chautoy Haibong Pokpi Maya Lekaidagi Sorok Haibam Kamesor Amasung More Hainu Makongdagi RK Khoirumba Elias Gyane Amadi Dilipne National Highway Contractor Jiri Imphal Lambi Asida Chatli Bagari Tauriba Driver Singi Awaba Sing Asip Manipur Lengakna Khara Khangbiu Amadi Ain Ngakliba Santi Ngakliba Police Commando Sing Asina Driver Sing Asidagi Maram Sadana Paisha Loriba Asi Tohan Bigano Haina Ngasi Golar Tolda Leba All Jiribam Road Transport Drivers Union AJRD
DU gi branch office pangtok kiba pamising unaba amada all Jiribam Road Transport Drivers Union AJRTDU gi president Nomaithem Sadanandana phongdokre मान मखाताना हाइकिबदा गाड़ी थौरिबा ड्राइवर सिंगदगी पैसा लोनिंग बदा लौबा करिगुंबा पैसा पीद्रगना ड्राइवर सिंगदा फुबा मोबाइल मुनबा अमदी स्टेशन ममांगदा गाड़ी खामदुना लेहनबा असिगुंबा थवोंग सिंग असि तौहनबिगनु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नसु असेंबली दसु आइन यादव मोंगदा सेलखाई थुमखाई अमत तौहलोय अमदी तौबा लेते हाइना फोंदोखरगा हौजिक लंबी असिदा लुट तौरिबा अमदी अवाबा पीरिबा थोंग असि खुदक्ता लेपनबियो हाइबा वफम कयासु फोंदोखि पैसा हाइरिबा लुट तौरिबा मोंग तौसिंग असिदि उबा थांबा नंबर नते मरम अदुना अखोय तसेंगमक हाइरिबा ड्राइवर सिंगी अवाब सिंग असे येंबिरकांदा पालिबा लेंगागसिना सरकार असिना खुदक्तगी मसि लेखनबियो हाइदना अयाना अखोय ऑल जिरिबाम रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर यूनियन की माइगी तगी फोंदोकसे मणिपुर थोकलेबा बाइटै अमरी कोकी कांगलुप अनिगी इरांगदा लांजनरतुना मंगोल गानबी कॉलेज निथौखोंगदा चंगजफम लौरिबा इनमेट सिंगदा निथौखोंगदगी लाइवख्रबी कोंथौजुम ओंबी इबेटोनगी मिंगदा माकी मसानुपी अनि थोकजुम ओंबी बेमहल अमदी लाइश्रम ओंबी रोमिलाना ngasi चाकलेन पिजखरे चाकलेन पिजबा दुदा निथौखोंग प्रोटेक्शन कमिटी की थौमी काबम तोंबना फोंदोखिबदा इबेमहल अमदी रोमिला असि मवांगदा सुखुल ngakpasinda mateng kyarak pangkhrabi miyoisingni मखोइना ngasi su चाकलेन कटलबा असि हाइनियाय लेतना थागरि मणिपुर की म्यामना सु इमुंगी थौदोक थोलकपदा रिलीफ कैंप सिंगदा लाकलगा मतेंग ओइना कटपीबा असि मखाताना चथबिउ मसिना इनमेट सिंगदा अचौब मतेंग अमा पांगलिबनी हाइखि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच की टेक्निकल लीड करिश्मा शर्माना मा की माइकेदगी चही खुदिंगी चथदुना लाकपा ओइना चही असिगिसु अनौब चही बिहु कुमहई अमदी माकी अमखक्त ngairba मौपा अनिल शर्माना चही कुंथ्रा सुरक्पा मपो कुमोलग मरी लेनना नंबोल एससी की मनुंग चनबा इशोकता लेबा सेम्बी लेमा गर्ल्स चिल्ड्रन होम द ngasi टेंगबांग पोलम कया खुसिनखरे करिश्मा शर्माना होम असिदा लाक्तुना होम अदुदा लेबा अंगांग सिंगी ओइबा माइंड ब्लोइंग गेम कया साना हंदुना मकोक मथंग तारबसिंगदा मनापीदुना पोनिंग थवकी लोइना अंगांग सिंगदा केक चॉकलेट जूस अचापोट मखल सिंग लाइरिक बोय कलम पेंसिल स्केच पेन इरेजर लाइरिक तंबदा चंग पोलम सिंग फ्लाइंग डिस्क स्कीपिंग लूडो चेस वॉलीबॉल सानबकी पोलम सिंग अमदी सैनिटरी पैचिंग सु यंथोकी करिश्मा शर्माना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की रिलीफ कैंप सिंग दसु चत्तुना अंगांग सिंग द बॉय कॉलम पेंसिल स्केच पेन इरेजर अमदी अचा अथक सिंग अमदी नुपी सिंग द सैनिटरी पैड सिंग यंथोकी अमरोम द असम की गुवाहाटी द लेबा सीनियर सिटीजन ओल्ड एज होम द अमदी डिफरेंटली एबल पर्सन सिंग दसु करिश्मा शर्मा की इमुगी मयो सिंगना चीनी चामना कैंडल इंसेंस स्टिक अमदी असाथक यावना चानना पोलम सिंगसु यंथोकी थासिकी तरापन पांथोकदौरिबा तारेपान सुबह लोकसभा मिखल द कांग्रेस की मेरेप ओइरिबा अकोइजम बिमोल यावना एमपीसीसी की मेंबर सिंग लोइनना ngarang moirang amadi क्वाक्टागी मियामग इंटरेक्शन प्रोग्राम अमा पांथोकननबा होटनरिङै चैरक्ता सखंगदब सिंगना नोंमै राउंड कया कापसिलक्तुना मियामबु किहन खंगनबा थोहनखिबा थौदो अदुगी मटांग ngasi AICC की इंचार्ज गिरीश चौरकर अमसुंग एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेघचंद्र का लोयना लंपेल लेब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर की ऑफिस सीईओ को उन्नदुना वारी सानखरे थौदो अदुगी मटांग सीईओ न कुपना यंगसिलगनी हाइनसु थाजबा पिरकले हाइना AICC की इंचार्ज गिरीश चौदनकरना फोंदोरली ngasi सीईओ का उनबा लोयरबा मतुंगदा पाउमिसिंग उनबदा वफम असि फोंदोकलदना गिरीशना हाई ngarang क्वाक्टा द थोकिबा थौदो अदु वोटर सिंगबो किहनबनी मिखल असि फ्री एंड फेयर ओइनबा पार्टी की माइकैदगी कन्ना होटनबनी थोकलिबा थौदो अदु थोहलिंगदे मिखल असि अके खंग यावदना मियामना पांबा मिरेपता बोट
थादबा पामी कांग्रेस दा वोट पीबगी वखलोन नतना वोटर सिंगना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की मतुंग इन्ना माना माना पामजबा मिरेप अदुदा वोट पीबा अदुनि मिखल असिदा ओहनलिबसी थोदो अदुना वोट थादबा थोलकपा कीबा फाउनरकपा याय मरम अदुना इलेक्शन गा मरी लेनाबा अथॉरिटीज सिंगना हानादगी मिखल असगी मतांगदा मित्यंग चंगलिबा अदुगी मथक्ता अकनबा मियंग चंगहन्निंगी हायना फोंदोकलदुना थोदोक अदुगी मतांगदा सीईओ ना लौखटपा याबा थबकसिंग लौखटलगनी हायनासु थाजबा पिरकले हायखे the fairness of election will not be there. So we expect the election machineries, they will be proactive in all the booths, including the sensitive booths. We have also alerted them what possibilities are there on the previous day of polling, on the day of polling in both the phases. And the CEO has assured us that they will take all necessary precautions that such incident will not happen. CEO उन्नबगी खोंचत अदुगा मई लेना MPCC की प्रेसिडेंट के मेघचंद्रना फोंदोरपदा कांग्रेस की मेरेप का मियाम गा सखंग माइखंग ननबगी थोरम अदु थुगाइबा अकी अखंग अंगहनबा नोय कापना चिंगबा थबक तौरक्पा असि नुआइते थौदो अदु मखा ताना थोलक्पा तारबदी फ्री एंड फेयर ओइना मिखल असि पांगथोकपा ngamloi थौदो असि मखा ताना थोक्तननबा हाइदुना CEO दा कंप्लेन तौबा लागपनि हाइकि लोकसभा गा मई लेदना मोरांगदा लैबा फायरंबम मांदोपता हानगी MLA P सरचंद्रना कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन कैंपेन अमा सिलिंगै मतमदा सखंगदव सिंगना नोमई कापसिलमदुना मियामदा की अखंग थोनबगी थोंग असि यानिंगदे हायना MPCC की वर्किंग प्रेसिडेंट KH देवव्रतना फोंदोक्रे BT रोड लेबा कांग्रेस भवन ना पांगथोखिबा पावगी मफम अमदा अफम असि फोंदोकलदुना देवव्रतना हाय ngarang nuthil pung 3:30 tarakpa matamda hana MLA su oiramba P सरचंद्रना हंदक लाक्लिबा लोकसभा मिखल असिगा मरी लेनना कांग्रेस की मिरेप अंगोमसा बिमोल अकोइजम की इलेक्शन कैंपेन अमा मरांगदा लैबा फायरम मांदोपता मियोय चामरी चौंगा तेनबा मियाम मिफम अमा पांगथोलिङै मतमदा सखंगदब सिंगना नोमई कापसिनदुना अकी अखंग थोहनबगी थोंग असि यानिंगदे कनाना करी मरमगी कापसिलमलिबनो अमदि सखंगदब सिंगना मीटिंग असि तौदुनबा हायरमबगा लोइना लंबीदा मीटिंग यावलाकपा पार्टी असगी थौमी सिंगबुसु थतुन थमलिबा असि लमदम असिदा लॉ एंड ऑर्डर लेत्रे हाइब ताकपनि थोकलिबा थवंग असि कांग्रेस पार्टी न कंडेम तौई थौदोक असिगे टेक्चाक लेंगाकना पुगदबनि मखाताना असिगुंबा थौदोक थोअनबसु यारोय अमदि लेंगाकी रेस्पॉन्स यावदबा वखलोना असिगुंबा थोंग के असि थोलकलिबनि अमदि हंदक मणिपुरदा यूनियन मिनिस्टर लाकनि हाइरिबा असिगे मांगोइनना असिगुंबा थौदोक के थोलकलिबा असि चिंगनदब गमदे मसी नेशनल लेवल द फाउबा पुथोक्तुना खननैनगनि हाइखे वाथोगसिंगसे कांग्रेस नोमई काप खोतना प्रजागी मरक्त केन पुनमक्से मसी कांग्रेस पार्टी ना कंडेम तौबा अमसुंग मसीगी दायित्व पुनमक सरकार ना पुगदबनी हाइबगी नो प्रेस कॉन्फ्रेंस तौबनी अकनबो मोंगदा हकना सरकार ना कोइना थमे मखाताना सिगुंबा थोदो वाथोगसिंगसे कांग्रेस पार्टी खत नतना अतोप पार्टी दसु थोक्तनबा सरकार ना दायित्व लोगदबरे सिगुंबा कांग्रेस की आउटर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की मेरेप ओएबा अल्फ्रेड के अर्थरना इलेक्शन कैंपेन अमदा फोंगलोखि वाफम अदुगी चपचाबा नुंगी वाफम मियाम खंगना सेंदोरकदबनि हाइना फोक्स की प्रेसिडेंट TH मणिहारना भोंगदोरले ngasi कवा नॉर्म लेकाइद लैबा मणिपुर वुमेन फेडरेशन MWF की ऑफिस त पांगथोकपा पावगी मफम अमदा महाकना मखातारदुना हाई फोक्स अमदी लुप असिगा पुन्न चटमिनेब लुप 13 असि राजनीति दल की ओइबा वाखलोल अमत लेते अदु राजनीति दल अमा ओइना लमदम असिगे मियामदा सिंगरकलबदी मकोइसिंग अदुबु परा तंबीबगी शक्ति अदुदी लई फोंदोखि महाकना हाई था सिदा पांगथोकदोरिबा लोकसभा मिखल की आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दा कांग्रेस की मेरेप ओइबा अल्फ्रेड के अर्थरना था सिगी तरादा चुचामपुर दा हौजिक मणिपुर थुगाइनबा होटनरिबा ITLF जोमी काउंसिल कुकी NP यावना पांगथोकपा महाकी इलेक्शन कैंपेन अमदा महाकना थमकिबा वाफम अखोई इसागी हक
isagi right phangnanaba hotnabada mahak masamakna thodang chauna loduna saruk yagani haikiba asigi wahan thok karino hauji kuki singi demand asi separate administration phangba asini masigi mayokta yaningdaba phongdoktuna lairibani loinana miyoi kyagi punsi mangkrabani asigumba lairiba fibam asida mahakna phongdokki wafam adu makhoi kuki gi pandam aduda mahakna support tawi haibani maram asina mahakna phongdokkiba wafam asi MPCC ki ayaba yauraga nganglibra natraga mahaki aningbagi matung ina phongdokkibra haibadu MPCC gi lusingmasingna amadi mahak masana athubuda miyam khangna sengdok piru karigumba mahakna kuki singbu support tawba man wafam asi mahaki aningbagi matung ina phongdokkiba oirgana mahaki mathakta MPCC da kari action logani haiba adu miyamda khangangadabani phongdokki Menga wafegi mayuda head force le batu ngumba mafam de tham ki ba meeting de mana kuki singi atu ulba man bu ba 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 kuki sing de tham ki ba pam se masi aya ba pirga ngangal libra natraga masi karma mo de ngangal ki ba hai ba se masi ma se to pero le na kari gumba mana nogi chara kangon ki wa ma to ta ra di magi mana lepi ba adu gumba ba man bu kai na bagi adu gumba mi sin de support to bugi wa phama lai ba se masi congress na tro election la bit da ge hai ba ma athuba matam da Pergi pau sini hektar macam lagi. Atau macam dia, atau macam dah. Sengkau piru Manipur ki tampang tak lagi ba, tampang tak candidate lagi ba, inner tak candidate lagi ba. Atau kalau ba candidate sini nanti Manipur ki, ayau Manipur, lalu nanti Manipur kahel ba hari kata. Atau kalau ba Tungan ba outer dah lepi ba, atau kalau ba Manipur lepas apa betul dah support tak usah lepas 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 sih kongres singkar ba, idean agenda. Hai betul ba. Biasanya kalau macam ni sengkau piru hai ba apa sih ba. Seminar perlu amati Prajamia ini misalkan dah koi terjadi. Lal Barakta Mikhal Taura Phoba Mihut Khanmangam Loi Lal Loch Handrabadi Mikhals the Saruk Yaroi Haina Thambal Lairembi Yorbungi Secretary Ngairangbam Bidyarina Pawmishing da Phondokre Yorbung Primary School da Pawmishing Unabada Bidyaranina Makhata Kibada Kukina Horkliba Lan Asi matang-matangi levan basu yaba amuk horok basu ngambalan oibana kanagumba kunek tauduna mitai lochil hananaba chathar palan malakle asigumba lan asi India lengakna levan nanaba hotnagadabani MP election mamangda lan lochil handrabadi Mikhal asi yawbangam loi Mikhal haibasi wakal laitana khallaga candidate khallaga thadagadabani ngasi su hairokta nongoi kapsulakli hayeng kadai da kaplakani tambangam de Mikhal namita su vote thadaringai kapsulakloi hainai leite asumba phibam asi leihandraba matamda Mikhal pangthokpio haiki election gi yamna kanna election si tawnabagi hona bira ibasi sarkar na yaragadi hairiba Manipur da hosik yamna charang na riba aikoina yamna mi paina na leiriba kuki amadi maitei ki lansi hana lephan biu aduga India sarkar na amadi Manipur sarkar na lansi hana lephan biraba matungda praja sing nena tahan biraba matungda election si tawbiu natraga di aikoi praja mo ena aikoi election si deida aikoi saruk ya jaba ngamjaroi haina Chatliba chahi asigi hokhibe February tang anida Nambu Kendagi manungsanba Kakyai Langpoktagi Sidio Bishnupur ki team amana mioi ahum phabada yaukiba aduga Sajiwa Jelda lerakhiba Konthaujam Kendragi manungchanba Phoijing Teramakhongdagi Nandaibam Arun Sahi Nifutaruk apokpa Jugolbu Jel Authority na chatliba thasigi tang taragi numidang waramda nare haiduna pau piraklaga nonganbada Rajmedi City Imphal da leikhidaba mishi asi yaningde Mathong masak khangdaba jail ki authority cherak pigidabni haina lengak ta takchiladuna Phoijing Teramakhongdal ngase Phoijing Teramakhong maya paibi amadi Phoijing Teramakhong Youth Club and Library na sinuna wakat mphom chathakre wakat mephom aduda Arungi misi yaningde Arungi misi maram chade jail authority ki matakta action lawudabani Arungi misi athuba matamda judicial inquiry tawduna achumba while puthokadabani haibna chingba wakat sing thaba placard kayasu siznaki Arungi loinabi Sanatombi na phongdorokibada jail da leiba puroiba nare haiduna haukiba tang taragi numidang waram da pau hairpadagi James ta numidang waram adumakta da chatlubada hospital da bed leite haiduna beranda da oxygen thajillaga lairamba thenaki
अनाब कंसिलंबना नुमिदांग अदुमक्तदा राज मेडिसिटी पुकी नोंगानबगी अयुक्ता मपुरोइब लेखिद्रे मसी जेल अथॉरिटीना मतम चाना लायंग बिदबा अमदी पाउ पिबिदबगी थोखिबनी अदुगा जेल गी मेयोसिंगसु हॉस्पिटल दा लेरिंगै नंगी नुपासी ngасidi थादोक लगदबनी हाइनसु करेमनखि मसी पेंदे लेंगाकना थिगतपिदुना अचुंबा वायल पुथोकपियो हाइखि मगा आंगांग अनिजिगा हिंमिननी हायरगा अदुगी वाखंदा लेजबनी हजिक सिरकांदा अइंगोंदा असिबा मसाजे नोइना थादोकपिरगे हायरगा आइजे करंबो वाखंदा आइजे उबदगी नोइना हाइ नत्रना आइना मोइदा हायबा अनुगा लायंबिरगे यारे हजि नंग नुपाजे लायंबिरगे काइना दुमाइना हाय मोइना अदु आई यामना पेंदे नुगाइते आंगांग अनिजिगा आई कमाई तौरगा हिंगदोइनो सुरो नोमगा हिंमिनबनी आंगांग अनिजे आई करिना तौरगा थाकदोइनो तेरामखोंग यूथ क्लब एंड लाइब्रेरी एडवाइजर नांदाइबुम लुखोइना फोंदोखिबदा मिसी असिदा अवाबा तारबा इमुंग असिगिदमक क्लब मैरा पाइबी मैरा पाइबिना नुआइतबा फोंदोकसरी अदुगा मिसी असि जेल की अथॉरिटी ना सेक्शन दबदगी थोकपनी मरम सिना जुडिशियल इंक्वायरी तौदुना मथौ मसक खंगदब जेल अथॉरिटी चेरा पीगदबनी अरुण की पिकलिबा मचानुपा अमदी मचानुपी अमा लेहोरी इमुंग असि लौसा सिंजा लेजदे लेहोरी बसिंगी खनबीरगा लेखिद्रबा असगे इमुंग असगे हिंगननबा लंबी पीगदबनी लेखिद्रबगी मतम चाना मथौ मंगम पांथोकपा याननबा सिनगदबनी नत्रगदी अछीबा हक्चांग लौखिरोय हाइखि जेलर सिंह अमदी जेल अथॉरिटी ना मतम चाना ट्रीटमेंट तबिदबदगी मखोइबु आकपचारा पीबियो लोना ना आइकोगी जुडिशियल इंक्वायरी तबिदबनी हाइदुना अमका हना वाकत असि गे लोना ना थांगचै सिडनी की बॉन्डी जंक्शन मियाम चिंबा वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर अमदा थांग तिंदुना एटेक चथबगी थौदोकता मियोय तरुक सिरे ngasi ayukta thokiba thodok aduda channel mi adu police na nongmaina kapki haina authorities singna phondoki assistant police commissioner Anthony Cook na pawmi singda haikibada offender adu kanano haibadu khangbangamdri thijinbagi thabakti hokre thodok adu pandam amada amasung ideology amagidamak pangthokhiba ni haibagi kudam changdamdi phangdri terrorism ki thabak oiramloi haibadi haiba ngamde haina police na phondoki hari singnaba mioi aduga senior police inspector aduna matantana mayok nakibani mahakna punsi manglamba yaraba mioi kyasu punsi kanki haina Anthony Cook na phondoki thodok thokrabagi matungda shopping complex adugi pot leiba lakpasingdo authorities singna lehen khide asokpasingbo paramedics singna treatment piki hari Indian Air Force की दमक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA MK-1A Tejas 97 सप्लाई तौना दमकता स्टेट रन एरोस्पेस मेजर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टेंडर अमा डिफेंस मिनिस्ट्री ना इशू तौखरे फाइटर जेट सिंह अदुगी ममल लुपा करोड़ लिसिंग हुपुत्रेलम ओइरबा याय हारी तेजस एयरक्राफ्ट असी एयर कॉम्बैट अमसोंग ऑफेंसिव एयर सपोर्ट मिशंस की दमकता दी पोटेंट प्लेटफॉर्म अमा ओइरी एंटी शिप ऑपरेशन की दमकता secondary roles की दमक सिनगनी हारी होकियो सही की नवंबर द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DSC ना इंडियन एयर फोर्स IAF की दमक तेजस जेट मरफुटा तरे दरकार ओइरी हाइबसी फोंदोकपगा लोइनाना प्रोजेक्ट पाइखत अनबसु अयाबा पीखरबनी IAF की दमक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हालना Su-30 फाइटर फ्लीट अपग्रेड तौननबसु DSC ना प्रपोजल अमा अप्रूव तौखरबनी अरुबदा मरो पाव अमहन्ना ngasi maitai singi umthom kayada chairawbagi thoram pangtok nakre chamanga nifumatoi suba chaithabagi thoram su pangtokre mikhal ga mari leidana thasgi tang 18 public holiday lauthokre chairaw singda leiba athau singi khubamda aikat laikat tamkre लोइनना सिडनी दा थांगना थिनबगी थौदोकता मियोय तरुक सिरे
ngasigidamakta di paudam pijaba matang asira losinjare meyang tabir bu khwai puna po amuka hanna khurumjari